Hello YouTube. Ngasi ki video se kana kharana request to birak padagi samjapni das mai to na I phone sida ngai taba katukan jugo cha notification bar sing sida sum tho le ada ai phone sidi angang na pai biawi sani pini pai biawi sa store thana mane mana thingneru busu yawi ki maram cha de bida unwanted notification have di jugo cha da ba website ki notification gumba sumjing che kamana block to godagi na tere kamai remove to godagi la loidagi habdi matang gani Jimmatamda yamba smartphone shina the misi later dina kun sidum thengne yamba smartphone ko Google din khangde the any web te chang matamda nakan jusa da be yats kumba hek thengna bugumba sima mayam thing je moji pisa da alini adoi tar ga khoina sumba mayam sidigi kamaina laptop ole ga gi habdi matang ni am sum notification chini pi matang do ni shen habdi jimmatamda internet in Beijing jam no wild oiba duma me am move fange ado ai hojik video da mai onsin jege kamaina block to gode ge do ham da notification bar se scroll down to ni chingda birani da swaina dum thengna ba ko hadi notification je adum pop up when song thorok pu nim yaw ba mana lemba de gi lo laga lemba si yaw sum jing je khoi kamaina ne da ge haloi da ge hai tar ga di khoi gi horpham je thiraga mutatong ne ba hadi mai starting je kai de lai no adana khoi sumada lay link sing Chrome offer is verification thai ba si link de lakne Chrome de lakne adana khoi hi maru phang matat ke hai ta my starting point do sala kan ta khoi kathal u mathau tai ba adana hoski my origin sala ni je Google Chrome de changi rani daga right side ki top corner da icon amne ji icon is number ni dukan makha ching de biraga setting ni changi rani makha da system tapna chingda biro adukan ko side setting amna yawchi side setting ni changani yam adu ahan bagi all side che si click to birani ag sagi thi deni khoi pages se ko yaman gi dana makha da sum chathagi bisi ay ai yoni di magi horpham link se nganga na se dum thak thang le duna sta link se sangbirani daga clear in session birani to clear ni set to birani nuga topa manaba ngai ta link leitaraga su amsang birani nuga aham da sidana mo delete icon na birani clear to birani next ta clearance reset sim to birani clear reset sim to birani smart or matung da hoji ka sagi pop up notification yor bi yang se scroll down to birani hoji se leitre ko da topa unwanted ngai ta ba link hadi katang jugo cha da man ba link khangbi bulai tar ko ju smaina step sing sang na matung da sidagi dum pangkat ta kak pa dum chagi noi to link sing da smai da guna phone mobile sina tar ko su niyam chumna sina si edu sumba noi to myam sidagi khoi lapna leiraga khoi puni gyan tamina si haibaji gi loina ai video solution jage kaina na ya thengni jai